For those who are travelers, I believe that's why you're smiling, you're laughing at me. But those who have not traveled, I really tell you that it's hard. Ntabwo ari urwenya twaributse mu kibuga nkava ngo uwozana na kamera kuri Foursquare akayidutungaho mukareba ukuntu turimo guhuzagurika twabuzaho twereke. It's not funny, it's not a funny story. While we're running, trying to get the way out from the boarding, going to board the aeroplane, I could even imagine what if the cameras of Foursquare get to see how we are wandering around. Ariko ngira ngo byatewe n'ikibazo twagize gituma dutinda noneho tuza guconnectinga ku yindi ndege dusiganye iminota mike kandi ari ikibuga noneho kinini gitoroshe ko twita tuhabona vuba bisaba gushaka kandi twashaka tutitonda kubera ko amasaha y'indege yaragiye kugera. But it was because of a reason we had delayed on our previous flight, then we had to catch the next flight, so we had to make sure that we don't miss the second flight. Sometimes I could even leave my wife behind, forget because of but we are telling you all this because God was with us and we arrived safely. Ikindi nshima Imana yagombaga kuvuga ngo ariko yambwiye azamutegura neza iwe afite ukuntu yifuza kuzabitondekanya. She also had to tell us the story, but she's still preparing and planning for it in a special way. Ariko ikindi ntabura gushimira Imana nuko n'icyari kitujanye twagezeyo kikagenda neza. But we also know so that the purpose of our travel was successful. Muzukuri ndashimira Imana mu yomba yanitera. I thank my uncle Mitera. Yafashe urugendo rurerure ava ahantu yarari abatuye aza kutureba aho twakoreye igitaramo cya mbere. He traveled a long distance from his where he resides to where we did our first concert. Kandi wabonaho twagombaga kuhagera niho twagombaga gusoreza. Yet we had plans to do our last concert in his residential area. Ariko nyine ngwanirwa kwihangana n'abambaye kabanza tubone bwa mbere. But he couldn't hold his Thank you so much for making it to travel all that long journey to see us. We bless the Lord who uses the great and mere people. The way you know us here as your children. But there are places we will reach and then we would imagine if we are the ones or we are. Now imagine God uses you, God deposits a talent in you. When you reach a place because you are overseas, a person just, I only want to touch you. And then I will be asking, questioning myself, do really these people know who they are yearning to touch? Ariko mu by'ukuri iyo ngarutse inyuma tugatekereza ndi kumwe na mugenzi wanjye tubonamo igikundiro cy'Imana no kwizerwa kw'Imana natwe ikatwizera bigatuma icyo yatubije ko bishobora kubereresha abandi. And when we get to sit, I and my wife and sit, we come to a conclusion that it's God's favor, God's anointing, and also God entrusting us with His ministry, and also making us bless the people using what He deposits in us. I bless the Lord again in my heart. In all the concerts we had, there's one concert, one of the concerts. We sat and said that maybe it could be a reason as to why we traveled. God gave us joy.
uturangize twakira ubuhamya budasanzwe nyuma y'icyo gitaramo. And after the concert, we received so much testimony. Twumva turambuye amaboko turavuga ngo Mana ushimwe, nubwo tutari gukora n'ibindi bitaramo ahandi, ariko iki ngiki ugaruka bimeze uyu muntu ibi bintu avuze nimba ari ukuri, himbazwe ko kuri Imana ishobora gutuma umuntu apfiriya akaza hano imbere y'impamvu. We say, God, thank you, we bless your holy name, even though we could not have performed other concerts, but only because of this, and a testimony we are hearing from a such person, if this is really the reality, we bless your holy name that you made us travel all the way to Canada. Kugira ngo ushidane nababwiye ko hari n'aho twageze Bishop ava muri Amerika ahantu yari ari nawe mu mirimo ye aza kutureba, nawe narabimushimiye gusiga ibintu byinshi yari arimo akaza kugira ngo abane natwe muri icyo gitaramo. I also told you that there is a time Bishop traveled from USA and took a flight to join us in Canada despite his long schedule that he had. Munyemerere dukomere Imana yacu amashyi menshi kuba tugiye neza. Join me in your Lord, the Lord will give a round of applause now for what he blessed us with. Icyubahiro cyose ni icyawe. All the glory belongs to God. Away.
ubuzima